Namik Đulić Nuni. Čovjek koji je neizmjerno zahvalan svojim fanovima. Čovjek koji je plakao na live-ovima zbog silnih donacija i zahvaljivao se po cijelu noć. Čovjek koji se skidao u gaćama u namjeri da pokaže koliko je radostan zbog donacija. I čovjek koji se krio ispod stola da sakrije svoje fake suze. Danas će biti otkrivene istine. Kroz cijelu svoju karijeru je bio poznat po tome koliko je zahvalan zapravo svojim fanovima, bez kojih bi bio niko i ništa. Ali tom čovjeku je to bilo malo i čim je prestao da dobija donacije i preglede kao pre, rekao je nešto što ne bi smeo i pokazao svoje pravo lice. Koliko nije zapravo zahvalan na svemu. Ovdje vidimo čovjeka koji se pravi da polako ludi zbog donacija od svojih fanova. Tada su mu prijale donacije. Voleo je fanove, a čak i hejtere. Dok ima para, hejteri nisu važni. I onda odjednom bum, nema pregleda, 600 ljudi po live-u, 200 eura maksimalno donacije. Jer ipak čovjek je navikao na više, moramo ga razumjeti. I onda vidimo potpuno drugu sliku našeg dragog Nunija. Sliku koju ipak nismo od njega očekivali. Svi koji mislite da se trebate unsubscribe-at, odmah se unsubscribe-ate, tako da idite u 3 pičke lijepe materne, vi što to pišete, znači nemam pardona više. Dok je bio niko i ništa, ipak nije govorio ovako. Tad su mu ti isti ljudi trebali i zahvaljivao se čak i hejterima. A pazite šta sad kaže ljudima koji su ga napravili. Tako je uvijek, brate, znaš koliko mene više, brate moj, ne dotiču ovi komentari, ovo sve, znaš, sad sam ja ovo prošao, brate, to me apsolutno ne interesuje, to su sve balavci, svi koji misle, brate, mene boli kurac, nek se unsubscribe i znaš koliko su mi bitni, brate, ovakvi to, umjesto da kažu, brate, svaka ti čast, podržavamo tu svemu, ti si naš brat, razumiješ, svi su nezahvalni, brate, jer ja sam njih nasmio, brate, 1050 puta, razumiješ, jednom nešto uradi čovjek, to ne valja, razumiješ, brate. On je njih nasmejao, a oni nisu ništa uradili za njega. Veoma zanimljivo. A možda su vanzemaljci donirali 1000 i 1000 eura i lajkovali svaki stream. Ne znam, šta vi mislite? Prva žrtva bila je Jessica, devojka koja je maksimalno iskorišćena, a da toga i nije bila svesna. Zahvaljujući njoj je i došao do najvećeg dijela subscribera. Časti je bila jedna od žrtava koje su pravile ozbiljan kontent Nuniju i samim time produžile njegovu streamersku karijeru. Naivna devojka koja je radila bukvalno sve što joj on kaže, čak je i jedne prilike dobile batine od svog dečka. Vadite se, jebem se u usta. Brat, bolje puši ku. Brat, bolje puši ku. Brat, bolje. He say I'm too. Mihajlo. Dečko koji očigledno ima neki problem u razvoju i nije mentalno zreo kao deca njegovog doba. A Nuni je to iskoristio. Mihajlo je bio predmet ismevanja, iako niko to ne zaslužuje da bude, a pogotovo ne neko ko je vidno mentalno zaostao. Kakav čovjek moraš biti da to iskoristiš, da bi zaradio još malo više para, jer mu nije bilo dovoljno. Bemba. Mladi momak koji očigledno nije ništa prošao u životu. Neiskvaren i dobar, a ponajviše naivan. Momak nalik na momke sa sela koji prvi put ulaze u pokvareni svijet ljudi. U posljednje vreme, kada mu je kontent dno dna, iskoristio je ovog mladog momka
da ga predstavi kao budalu i predmet sprdnje. Ponižavao ga je javno, a možda ga bude iskoristio i kao telohranitelja. Na kraju, zajedničko svim ovim žrtvama je to da one zapravo ne znaju da su žrtve. Žrtve podmuklog i nezahvalnog manipulatora koji nema milosti u svojim namerama. No neki će možda izaći iz sopstvenog mraka, a na vama ostaje da procenite sami ko je zapravo Nuni.